Macam bilo ari. Walakin itu lo kaki ubring sak pero itu lo bilo nanti. Torot. Kam mandi daru ya. Mo cantar kan natra ochembri. Lagi entah perke lah pero ochede. Burungri kayaknya ngai jauh tengge. Cantaan terang kayak pabil sih terang dan terang ada pabil macam awet tuh cina lepas ada nantang kita ke tang ayang lor apa kelepukan sadar teh pabil deh center konat dulu ada teh ocean ada mangkat boy makai channel oceanan tinera kalau kelab bisa sasa oh yuk deh helik na ampu berbarui boleh deh helik ampu merusak kesokur pakai peteng cuk được mun sandal ki ba ji tir to patanian je palet thuk no chano som jano chana kale dai pangdim mari pangin na pa ki kiri pi mama dulu thuk lo tahanin Eken, channel channel thuk kapki Aduh full lagi. Kaki bi pecah dul. Nari. Kaki bi full. Ah, geng terpleset di nari di tiro. Aduh apa sandalan solo. Iya. Lintang sandalku temu mer ko. Wah. Melir ya. Ada tak keren nemu. Yang soki itu wandir. Ayo jadi. Hah? Sama. Banjok tenggeng chen hujan ngende. Oh iya mah pa keler ya. Kayak nyaman apa beri dia cek tere. Ayo. Angkat. Ayo. Itu teh terang wabil lah. Iya, ben cucu. Tahunan tuh cek lecen itu tuh. Oh, dia mun sandal dia. Kipangkat caranya. Cok lagi solau nang gitu. Cuma sandal ngan dia kayak gitu. Dia capuk terang gitu. Loh. Aja orang ini. Kamu orang dulu ngicing ngico tenggang tuh. Bu, panas sana, Mat. Ah, cak panas ki ngudi gitu. Target lo beli raja sama sana. Mayo, area positif ni cowok tenggang ro dul. Ke pak buruk lain lah gitu. Dul, tolong dul. Mari dul. Mar lah, dul. Wah, katon lecen-lecenan. Ambek dul, ambek. Majain mau dul. Dan nang tahan je, takun lagi ngode ke dultung loh mat. Lagi kita ada pada ben palang kaki rodu lagi pelajaran tu. Masa mat merah mat. Merah yang kol enje merah tu. Cek lepas ada ben pelera kaki. Pelajaran tu lepas tu. Mega positif ingot. Gas saja denang. Mungkin gas ya. Dulu, kok masang dulu kapit. Sama. Ah. Musang lah dok hari na lanas. Yang banyak lanas sih. Wah, Superman. Ya. Taiter di labu tak tahu senyum-senyum kok. Ya, aku nondem tuh. Ngereng dunia tuh. Mar dun tolong itu pak kelai dun. Aduh. Cai. Apa gedeng. Ari, ikam matenggang dul di kelak ruang leng pakai tak lem nem. Ikam matenggang dul di kelak ruang pak odi aleng-leng. Pala na siapa? Oh hari tenggang dul. Satasun. Aduh. Yo, ratasan ni. Dia makin pakai ngari pun. Bang lamun nunggu kita andi bini kata sih. Ari bola dulu.
Hari ku tak dengang karet itu. Atas, mar Oh, aja. atas. Oh, ruwak dul. Ada dengang karet ku keninggakan itu. Apa cerita apa sih coba sih? Ani yari mat tenggang mat. Raja. Oh iya raja. Ay masuk man. Buang ko hira sandali melip boleh kayak sungkan. Oh ini ciling mat lah. Marah apa sih guru bu? Tuh bu. Iya, yuk. Angkat dulu. Gimana kamu jalan terasa kan? Oh sama-sama. Man. Oh, aja kena auto kena. Bu. Kulela lagi mat adul. Bu. Dia unggah kidul bela kidul. Boleh dul, ya dul. Ada pejangkok dul. Oh, dia. Wah. Kaki dul. Kelar dul pakai ini. Ya, tebuk kaki. Nah, sebenarnya pejangkok di mana? Bayap juga. Kayak beler kaki dul. Mat. Marah tuh ya itu dul. Apa cerita? Dul. Gitu dul. Ada dul, letuk dul. Itu mau bi orang ngeri dul. Gila itu mau dul. Ay, dul mat. Petik hari ini mat. Ay, gecang dul. Ay, gecang. Gecang ni, bukan itu mau orang. Apa cerita apa sih coba sih? Ya, jadi bitung dulu, bukan bitung. Ya, pergi orang nih dulu. Mayu nggak boleh, tung kaki, sebung kaki mayu. Ada pun tak lepas depan belir kaki itu. Mayu kah? Ini apa ini? Kocok kaki mama di kayak dulu. Tuh, ngicor. Ayo, sandal dulu, tunggu dulu. Lagatin aja. Aduh, keker. Mayu kah? Pon ini boleh. Sandal man.